Muraho neza, amazina ni Turatimana Idi, YouTube channel murayimenyere ni Rwanda Real Estate. Uyu munsi turi ahantu bita Kibagabaga, aho tugiye kwereka inzu nziza cyane iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 150 y'amafaranga y'u Rwanda, iri kuri kaburimbo. Ni inzu nziza cyane tugiye kubatembereza mu munota umwe, hanyuma video irambuye muraza kuyisanga kuri YouTube channel yacu Rwanda Real Estate.